Kiuma gikeno na andu hiu Imwana cia Upper Hill kuma gicigo kia Nairobi kuhota muthako-ini wa gonya ya athaki 7 oro mwena na aria ni ria mbere mwaka uyu guthakwo tamu-ini ya mbere. Upper Hill maguthire ateteri a gikombe giki Leiser Hill a kuma Rift Valley na pointi 10-5. Yuna mbere kwihaririria na ngai mbere witu ni tukuma turi ahotani ona East African twathie kou na no tukahotana. Nayo gonya ya athaki 15 oro mwena Imwana cia Dagoretti magatungana na njorua cia mwaka muthiru Kakamega High ikereka-ini ria finals. Njorua cia muthako wa ikabu wa miaka mingi Kaya Tiwi rucio magenero ni Buruburu Girls kuma Nairobi thutha wao kugutha St Bridget na pointi 39-38 nacio Nyarari cia Buruburu igikurumania Tigoi Girls na pointi 59-47. Mwena wa Imwana ikereka ria finals ni gatagati ka ateteri a gikombe Leiser Hill kuma Rift Valley na Dagoretti High kuma Nairobi. Na muthia muthako-ini wa hockey hitaitano ya gikombe ni gatagati ga St Cecilia Misiku na St John's Kaloleni mwena wa Nyarari na mwena wa arume ni gatagati ka St Anthony na Kamusiga. Timu igire muthako-ini wa handball, hockey, basketball na muthako wa gonya wa athaki 7 oro mwena nicio cigakorwo cikinyitira ibũrũri temi mathako-ini ma East Africa guku muthako wa gonya wa athaki 15 oro mwena bũrũri ukunyitirwo itemi ni timu 3. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma guku Shimo Latewa kaunti-ini ya Mombasa ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.